jua-jua. Perkenalkan, saya Biring Merentigan, peserta event K3WS yang kedua dengan nomor urut 05. Tangisanku maring dan dari tempat tukuhi. Ku sekerina lalin setaring tiga keleng kue menbadular alang-alang Gundari terdedenge dalam singgedang Erbangsa kuturang modadap dadang Erban siem bagas serukut lanai ku kejar Bagi ngarapkeun buah serai turah meati kundele berbadan kerina nggo jadi murde sumpama bakat latar beri adikin luka latar tambari ugangi di duradan kue galaloi siti pela diukurin dukur kue entah perbahan kinatikan lah kurang kaipe mali janji dulu ambur kuja basman sampateun diringe lanai kamje Erbangsa kuturang modadap dadang Erban siem bagas serukur lanai ku kejar Bagi ngarapkeun buah serai turah meati kundele berbadan kerina nggo jadi murde sumpama bakat latar beri adikin luka latar tambari
basman sampakeun miringe lanai kamje basman sampakeun miringe lanai kamje curas cuaca